Ikaze kuri tariki ya 8 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2020 tukaba tugiye kwerekeza mu karere ka Rubavu aho amakuru aturuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu avuga ko inzego z'umutekano hano mu gihugu cy'u Rwanda zishe zirashe abantu babiri undi aracika nk'uko aya makuru amaze kutugeraho nonaha itangaza ibingibi rero bikaba byabereye mu mudugudu wa Nyakabanda akagari ka Rwangana ho mu murenge wa Cyanzarwe. Akaba rero ibingibi byabaye ahagana saa 7 z'ijoro kuri tariki ya 8 akaba ari kuri uyu wa gatanu akaba ari ubwo ibingibi byabereye rero ngahano mu kiyaga gihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarashwe ngo bari bikoreye imifuka yuzuyemo urumogi nk'uko aya makuru amaze kutugera bitangaza ngo ikaze muri inkuru ku buryo burambuye jya munsi iyo video yawe hepfo gato mbere ko tutangira n'iyi nkuru ku buryo burambuye ukore kuri subscribe klikeho ndetse rero hirya yaho harakanuka kazogera naho uklikeho kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu zibonere ku gihe mu gihe tumaze gutegura amakuru ndetse no kuyatunganya mu buryo ugezweho gatanu kuri gatanu. Dukomeze kwirinda ikwirakwira rya COVID-19, dukomeze gukurikiza amategeko ndetse n'amabwiriza byashyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu kwirinda ko iki cyorezo gishobora kuba cyakwirakwira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero dutangira n'iyi nkuru yacu ku buryo burambuye. Ni amakuru avuga ko abantu babiri bishwe barashwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda undi aracika ubwo bari bageze mu mudugudu wa Nyakabanda mu kagari ka Rwagara ho mu murenge rero wa Cyanzarwe rero bikoreye imifuka y'urumogi. Umwe rero mu baturage utashatse gutangaza imyirondoro ye waduhaye amakuru yavuze ko ibi byabaye mu ijoro ryakeye ku kibaya gihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muturage yagize ati rero abo bantu babiri bari bikoreye imifuka yuzuyemo urumogi rupima hagati y'ibiro 80 ndetse n'ibiro 100. Abarashwe n'umugabo witwa Ntagisamusa akaba rero yitwa Ntagisamusa uri mu kigero cy'imyaka 38. Umugore bari kumwe akaba atigeze amenyekana, nta nubwo rero amazina ye aramenyekana. Bari batatu undi ngo yirutse ata rero umutwaro bari bafite urumogi rero baruvanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye inzira zitemewe mu kibaya. Uyu muturage yakomeje abwira ikinyamakuru bwiza.com ko rero ubu ngubu imirambo yari ikiri aho abo bantu barasiwe mu gitondo cyo kuri tariki ya 8 n'ubundi nk'uko ibi byabaye mu ijoro rishyira mu giterera cyo kuri iyi tariki ya 8. Hanyuma bwiza.com ikaba yavuganye n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba akaba ari CIP Bonaventure Karekezi kavuga ko rero ataramenya iby'aya makuru ariko ko rero agiye kubikurikirana akamenya ibyo ari byo. Atereka rero mbanze kurikirane nk'uko uyu muyobozi yabitangaje. Ngira ngo rero n'amakuru ikindi kandi byagiye byumvikana cyane ari mu karere ka Rubavu ndetse abaturage bamwe na bamwe rero no mu batanze amakuru baremeza neza iby'aya makuru bakavuga ko abarashwe bari baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango cyane ko rero ari n'umwe mu bakuriye urwego akaba anavugira urwego rurinda rero mu bice by'umupaka akaba atigeze agira icyo atangaza ubwo bageragezaga kumuvugisha ku murongo wa telefone ndetse rero n'ubutumwa bugufi ntago igeze abusubiza ku birebana na Lieutenant Colonel Innocent Munyengango akaba rero umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero iby'aya makuru ndetse n'abangaba barashwe rero bakaba bahise bajyanwa ku bitaro cyane cyane ku birebana n'aba banyakugendera babiri barashwe nubwo umwe yaje gucika inzego z'umutekano. Ngira ngo rero ni kenshi abaturage bagiye baburirwa bakababwira ko rero atari byiza kuba baca inzira zitemewe cyane cyane noneho dore ko no muri ibi bihe imipaka irafunze. No muri ibi bihe rero imipaka irafunze, nta mpamvu rero yo kugira ngo wishore muri ibikorwa nk'ibingibi bishobora kuba byashyira ubuzima bwawe mu kaga. Nyuma rero ikinyamakuru Umunsi cyacu kikaba kivuga ko bwa mbere bavuganye n'umuyobozi w'umurenge witwa Kazendebe Eritier yumvishe ko rero ari umunyamakuru uhamagaye arangije aramubwira ati ndi kwa muganga ndwaye imitsi. Ntabwo yigeze ahakana cyangwa ngo yemeze iby'aya makuru cyane cyane ku birebana n'uyu muyobozi yaba meya w'akarere ka Rubavu ntabwo yigeze agira icyo atangaza yaba ndetse n'abandi bayobozi bose bashinzwe umutekano bafite mu nshingano rero uburenganzira bwo kugira icyo batangaza ku birebana n'aya makuru. Nta muntu n'umwe uragira icyo atangaza. Ni kenshi rero hakomeje kugenda humvikana amakuru nk'aya ngaya arebana n'abantu bakomeje kugenda bitaba Imana ariko barashwe n'abashinzwe umutekano, barashwe n'inzego z'umutekano. Ariko akenshi byagiye bigaragara ko hari abaturage bafata rero igisa no kurwanya inzego z'umutekano. Niba bagufatiye mu ikosa emera rero uhagarare, wemere wirengere amakosa y'ibyo rero ufatiwemo aho kugira ngo ubashe kuba
wakwiruka, hanyuma rero numara kwiruka inzego z'umutekano niziguhagarika wange guhagarara. Urumva ko nta kindi inzego z'umutekano zishobora kuba zakora. Ikindi kandi hari abantu bagiye bagaragara n'ubundi nkuko nari maze kubivuga, bagenda barwanya inzego z'umutekano bakamuhagarika kanga, bamubwira ngo kora gutya ukabona ntabwo ashaka kubyumva, ahubwo agahitamo kurwanya inzego z'umutekano. Byagiye bigaragara inshuro nyinshi. Abantu nk'aba ngaba bakaba rero baraje kugenda bahura n'isanganya, niko nabyita, kubera ko inzego z'umutekano ziba ziri ku kazi kandi zigomba gukora ibyo zigomba gukora, cyane cyane rero iyo bibaye ngombwa ko bikorwa kugira ngo rero habashe kuba habasha gutangwa umutekano, ariko nanone habashe kuba hamenyekana byinshi mu bikorwa n'abaturage baba bitwikiriye ijoro, bashaka rero kuba bakora ibintu bitari byiza kandi babizi neza ko bibujijwe n'amategeko. Ntabwo ndi kuvugira inzego z'umutekano, nta nubwo rero ndimo ndazivugira kubera ko ndi umuvugizi wazo, ahubwo ndimo ndabivuga kubera ko ni ibintu byagiye bigaragara inshuro nyinshi. Abaturage namwe mukomeze kwirinda, murinde ubuzima bwanyu. Ntabwo ari byiza ko ushobora kuba wafata urugendo rwawe ukajya rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe, noneho ukaninjiza urumogi. Ibiro 80, hagati y'ibiro 80 n'ibiro 100 ntabwo ari ibiro bike by'urumogi. Ni ibiro rero byinshi kandi bishobora kuba byagira ingaruka kubo baba babizaniye ndetse n'abo bagiye kubicuruzaho bose. Hano mu gihugu cy'u Rwanda ikintu rero gisa n'ibiyobyabwenge ni ikintu duhora twamagana inshuro nyinshi cyane, yaba rero inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubuzima twakomeje kugenda tubyamagana. Rero nta mpamvu y'uko abantu bashobora kuba bakora rero ibintu nk'ibi ngibi byo gucuruza ibiyobyabwenge, bakabicuruza mu rubyiruko, bakabicuruza mu bantu bakuru ndetse rero n'abakiri batoya. Ibi ngibi akaba ari bimwe mu byakomeje kugenda bigaragara ko byangiza isura y'igihugu ndetse n'abenegihugu muri rusange. Rero twizere neza ko inzego z'umutekano nizigira byinshi zitangaza ku birebana n'aya makuru, natwe turaza kugira byinshi tubatangariza mu gihe haraza kuba hagizwe igitangazwa ku birebana n'aba bantu bitabye Imana. Gusa abanyakwigendera bo bakaba bamaze kwitaba Imana ari babiri. Ni umugabo witwa Ntagisa Musa uri mu kigero cy'imyaka 38 n'umugore bari kumwe utigeze amenyekana amazina ye, nk'uko rero amakuru dukesha ikinyamakuru Ubwiza.com ndetse n'ikinyamakuru Umuseke bakomeza kugenda babitangaza muri iyi myirondoro yabashije kuba yafatwa ya bano baturage. Byabereye rero muri Cyanzarwe, akaba rero ari mu karere ka Rubavu, yo mu mudugudu rero wa Nyakabanda mu kagari ka Rwengara, ni muri uwo murenge n'ubundi wa Cyanzarwe. Bikaba byabaye mu masaha y'umugoroba ahagana saa 6 z'ijoro, hariya rero kuri iyi tariki ya 8 Gicurasi mu karere ka Rubavu. Reka rero twizere neza ko inzego z'umutekano ziraza kutumenyesha byinshi bitandukanye, natwe turakomeza guhamagara ku murongo wa telefone kugira ngo tubashe kumenya amwe mu makuru araza kuba agezweho ku birebana n'iyi nkuru mu gihe twari tumaze kwitegura. Ariko nanone tukavuga tuti abantu bagomba kumenya byinshi bitandukanye mu byabaye, abantu bagomba kumenya breaking, bakamenya ayo makuru yose. Niyo mpamvu rero tuhise tubagezaho aya makuru, ariko turakomeza gukurikirana kugira ngo tuze kumenya neza ibirebana n'aya makuru, tumenye aba baturage imyirondoro yabo yose ndetse rero n'icyo inzego z'umutekano zamaze gutangaza nyuma rero yo kwitaba Imana kuri aba baturage bafashwe rero bafatiwe mu gikorwa nk'iki ngiki kirebana rero n'ibikorwa bitari byiza, ibikorwa rero byo kwitwikira ijoro, abantu bakinjiza ibintu mu gihugu mu buryo bw'amagendo. Noneho kandi murabizi ko no kwambuka imipaka muri ibi bihe bya COVID-19 bibujijwe, cyane cyane ku birebana no kuba abantu bava rero mu ngo zabo bakajya mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane rero nk'uko byagiye bitangazwa n'inzego zibishinzwe n'abashyizeho amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Imipaka irafunzwe kugeza rero igihe runaka bazatangariza ko iyo mipaka izaba ifunguwe, ariko rero kugeza uyu munsi imipaka yose irafunze. Nta muntu n'umwe bemerewe kuba yakwambuka umupaka. Gusa binjira mu gihugu ho barinjira bafite uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu. Abifuza gutaha iwabo bafite uburenganzira bwo gutaha, kubera ko guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo abantu bose rero bifuza kuba bataha bagomba rero kuba batahamo bakajya mu ngo zabo. Abifuza kujya mu ngo zabo kubera ko gahunda ya lockdown yashabashije kuba yashyirwaho, hari abantu bari hanze y'igihugu kandi bari baragiye mu bikorwa bimwe na bimwe byanarangiye, bakaba bifuza kuba bataha. Ibi ngibi rero bikaba birebana n'abaturage bari muri East Africa, cyane cyane no mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo ndavuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndavuga rero mu gihugu cy'u Burundi, muri Kenya, muri Tanzania. Bamwe rero mu banyarwanda baherereye muri ibyo bihugu bifuza gutaha, inzego zibishinzwe zikaba zaravuze ko zigomba kuborohereza kugira ngo babashe kuba bataha iwabo
nk'uko aya makuru yakomeje kugenda abitangaza. Muri Kenya rero musabwe kuba mwajya kuri za ambasade zanyu ziherereye aho ngaho i Nairobi. Ni ambasade y'igihugu cy'u Rwanda iherereye i Nairobi, hanyuma rero ukaba wabaza byinshi bisobanutse, hanyuma bakaba baguha rero uburenganzira ndetse bakanakubwira uburyo ushobora kuba wakoresha niba wifuza kuba wataha mu gihugu cyawe, rero ukaba wagaruka iwanyu kuba byifuza mu gihe ubona ko rero bigoranye kushobora kuzagaruka mu gihugu cyawe, ndetse mu gihe ubona ko gahunda ya lockdown ndetse no guhangana n'iki cyorezo bikomeje kugenda biba ikibazo. Umunsi mwiza n'ibihe byiza, mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera. Bye bye.